Ovo je priča o jednom malom mestu na jugozapadu Srbije, o srećnom suživotu pravoslavaca i muslimana, o najukusnijem kajmaku i siru i nesvakidašnjim tradicijama, legendama i lepotama prirode. Ovo je priča o Sjenici. A ja sam Kosta i jedva čekam da sa vama podelim utiske koje mi je donelo Serbian Adventures proputovanje kroz sjenički kraj. Iz pešačkog obilaska Sjenice izdvajam posetu Carskoj džamiji. Podigla ju je u 19. veku sultanija Valida, po kojoj ova bogomolja i nosi ime. Namere ktitorke različito interpretiraju istorije i legende. Zasigurno, Validin dar Sjenici postao je njen svevremeni zaštitni znak. Gastronomsku sesiju na viši nivo će vam podići Dan sjeničke pite ako ovde navratite krajem jula. Devojčurci u narodnim nošnjama i hrskave pite u nizu bez kraja čekaju ocene stručnog žirija. Stotine Sjeničana prisusstvom podržava trud domaćica, a povlašćena avanturistkinja probala je parče pobedničke sirnice pre zvanične objave. Posebno emotivan utisak na mene ostavila je poseta Fadilovoj vodenici. Od brojnih vodenica koje su postojale na reci Vrelo u okolini Sjenice, danas funkcioniše samo jedna. I to zahvaljujući Fadilu, našem domaćinu, koji na ovaj način čuva porodičnu tradiciju. Imala sam priliku da vidim šta bukvalno znači odvojiti žito od kukolja i od Fadila saznala kako se tradicionalnom metodom dobija najfinije brašno. Rastajemo se sa osmehom, a ja produžavam do jezera koje meštani s ove strane Uvca nazivaju Sjeničkim. Ne morate ići čak do San Franciska da biste napravili fotografiju sa jednog ovakvog mosta. U američkom stilu sa dva pilona izgrađen je i mostić koji spaja Lopiže i Druženiće, dva seoca ovde u sjeničkom kraju. Uvačkim jezerom već sam krstarila iz različitih pravaca i ni u jednom pređašnjem iskustvu priroda me nije ostavila ravnodušno. Ipak poseban ugođaj za oči je pogled na kanjon sa vidikovca Molitva koji sam doživela pri ovoj plovidbi. Molitva, ali ne evrovizijska. Jedan od najlepših pogleda na Uvac je upravo odavde. Peštarsko polje obišla sam u društvu Sabahudina, sjajnog vodiča i ozbiljnog rep talenta. Prvo mi je otkrio genijalnu osmatračnicu peštarskih baka. Iz udobnosti kauča na livadi kroz dvogled motrena grla svoje stoke. Tako kroz anegdotu saznajem glavnu tajnu ukusa sjeničkog kajmaka i sira. Čist vazduh i sloboda u kojoj životinje pasu. Pešter nazivaju srpskim Sibirom zbog niskih temperatura zimi, ali i srpskim Tibetom zbog kulturno-istorijskog značaja. Tragovima legendi i mitova stižemo do izvora Đurđevica pod Trojanovim vrhom. Evo me na legendarnom mestu Pešterske visoravni gde se odigrala bitka između Đerđe Lazalije ili ti Svetog Đorđa i troglave Aždaje koja je proganjala ćerku cara Trojana. Kako je naš junak posekao mačem, pukla je stena, a iz nje potekla voda. To je današnji izvor Đurđevica. Jednako vredni posete su izvor reke Vape i domaćinstvo Gazda Vuka, vođeno ljubavlju i željom za očuvanjem tradicije. Nakon ove zdravice dobili smo svežu, po mom ukusu reš, a po strogo čuvanoj recepturi začinjenu pastramku. Prste da poližeš. Širokogrudi domaćini postaraće se da i vaše upoznavanje Sjenice bude za pamćenje,
a prirodni atributi sjeničke strane Uvca i Peštera iznedriće uspomene koje ne blede. Još jedna nepogrešiva preporuka sa Serbian Adventure sajta.